gotas han caído, no moja nada.
Vamos a buscar un poco. Pegan, vaya, show, tú. Voy a decir que cuando hay que darle ya le dan, Buah, ha quedado bonito, Si esto el jueves no hacemos... Chao. Si lo hacemos el jueves no vamos a la clásica.
egunon denori, goizeko 11:00 ditugu zuzeneko emankizun honetan, hau Pateu-eren bidez, Bizkaiko loreak 2024ko bigarren etapa, ari gatzezkizu oraintxe bertan zuzenean erakusten. Bueno, egia da, oraintxe bertan baina, goizeko 11:00 lasterketa abiatu denezkeroztik, ari zaretela hau guzti hau jarraitzen. Jurretako elizatean abiatu da gaur jardunaldiko bigarren etapa hause, goizeko 11:00 abiatu eta gauzak ordutegiaren arabera ordu batak aldera amaituko den lasterketa izango da. Hasiera parte batean behintzat ibilbide gaur ordekan Jurretatik Lemora bidean joan dena, gero handik Bediara, bonus puntu horiek erdiestera banatzera bidean. Eta ja peina handik, etorriko da berriz ere Elorrio aldera lasterketa, Elorriotik Miota igo hotzeko, eguneko lehen mendata izango da Miota, handik Berriza jaitsiko dira, Berrizen tarteko helmuga izango dute, Berriztik Santrokatz igo beharko da, 3. mailako mendatea, Santrokaztik Saiobentera jaitsteko eta jaitxiala berriz ere gora bidean jarriko da errepidea Zengotitara, 2. mailakoa igotzeko. Zengotitan gainera, bonus segunduak banatuko dira zelkapen nagusiari begira. Zengotitatik jaitshiera pikoa eta jaitshiera luzea, aldi berean esango genuke. Gerediaga auzo aldera eta Gerediaga auzotik Jurretara, Jurretan azken errematea emateko. Igoera hori, Goiurira, 2 kilometro terdiko igoera izango dena, eta helmuga bertan Gailurrean izango da, Goiuriko begiratokian. Behin eta lasterketa egoeran, eguneko iesaldia daukazu, hortxe begi biztan, iesaldia bai, bi neska gainera oso potente, hor aurrealdean ja sartu direnak. Batetik Frantziako selekzioaren ordezkaritzan, Nina Lavenu, eta bestetik berriz, Agen Surantz Sudal taldeko Luka Bierstrate. Biak ala biak dira hor aurrealdean dabiltzanak elkar oso ondo ulertuta, baina bistakoa da baita ere, pelotoiak ez dira gehiegi egiten utzi, beti ere kontrola dago, biztan ditu, eta minutu erdiko diferentzio horrekin, pelotoia oraingoz itxuraz bintzat kontrolpean mantentzen ari da lasterketa. So this is the warmest today and at the same time freshest. Welcome, ongi etorri to all of you, the ones who are following this streaming of the Bizkaiko Loreak. Remember, we are at the UCI Women Junior National Cup. This is the 9th edition of the National Cup. This is the 4th of the Bizkaiko Loreak in a row. Then we have these two riders on the lead. Bib number 3 for Nina Lavenu, de la Sélection de France, de la France National Team. At the same time, Luca Viestraete, de la team AG Insurance Sudal. We've got Kat Ferguson, leader in the race since yesterday. She was really strong, among also Célia Géry. Both were the strongest strongest girls on the race, but at the time, Kat Ferguson is the one who is leading the race with an advantage of 5 seconds with Célia Géry second and 17 seconds with Megan Arens third in a row. So they are the strongest. They were the strongest at the first stage yesterday, the stage which finished at Abadiño finish line, and it was a really controlled race yesterday, as it looks it's been today too. Con todo, y en ese breve repaso que estamos haciendo ahora visual de la situación de carrera, interesante ver que sobre todo estos dos equipos, por una parte la selección francesa y por otra parte la AG Insurance, uno de los equipos más potentes a nivel junior en el pelotón internacional, hayan optado por lanzar a estas dos estiletes por delante, pues posiblemente, sobre todo la selección francesa, en pos de agitar el árbol, la carrera, vamos a decirlo así, pues en pro de Célia Géry, la campeona mundial de ciclocross, a su vez campeona en ruta francesa. Lo estuvo peleando en la primera jornada, en la primera etapa ayer, pero se encontró con ese muro enérgico y fuerte donde los haya, que se llama Kat Ferguson, la británica, que ayer se mostró intratable. Cierto que en Saiobente, la última de las subidas, que es donde se fraguó lo que a posteriori ahora refleja la clasificación general, fue allí, sobre todo cuesta arriba, donde Célia Géry era la que sprintaba. ¡Y son los bonus points! ¡Wow! Cómo se los han disputado además. Y creemos que a vista, cuando menos, ha sido en ese paso Nina Lavenu la que ha puntuado y la que se ha enfundado 3 segundos de bonificación en ese sprint bonus que está situado ahora mismo en Bedia.
Gauzak horrela beraz, bedian eta bonus sprintxo hori egin dute biek ala biek erreleboa eskatu egiten dio, baina hortxe detailea ez dio ematen oraingoz behintzat atzetik datorren Luka Biestratek. Bien, pues estamos haciendo las lecturas ahora mismo estratégicas de la carrera, en donde Celia Gegi, la segunda en la general, tiene a su compañera de equipo de la selección francesa, por cierto, la selección francesa que es la que lidera la Nations Cup 2024 y que, bueno, pues puede tratar de crear una estrategia pues a nivel de escapadas y de sobre todo tensionar el pelotón, pues para forzar un poco al Apex, que es el equipo británico de Cat Ferguson, la gran líder, la subcampeona mundial 2023, la que el año pasado terminara en la segunda posición tras Julie Vegot, que este año ya corre en profesionales con Cofidis y que se quiere resarcir de aquella edición de la Bizkaiko Loreak del año pasado, en donde sí, pues disfrutó, se lo pasó genial, pero Julie Vegot fue más fuerte y se tuvo que conformar con el segundo puesto tras haber ganado, eso sí, la primera etapa. Bien, pues este año ha vuelto a hacer lo mismo, ha ganado la primera etapa y hoy la toca defender ese liderato, Cat Ferguson. Mientras ahora, pues estas dos compañeras de equipo, ambas trabajando, pues eso, realmente en equipo, pues dan alcance. Son Kama Bechtold y Mathilde Kramer, que es las que se unen ahora mismo al dueto de cabeza, pero también cabeza de carrera de pelotón, da alcance a estas cuatro corredoras para echar abajo esta primera intentona seria de la jornada de escapada. Gauzak horrela beraz, berrogeita 18 kilometro ditugu oraindik helmugara bidean, asko kontatzeko, asko esateko, bedia atzean utzi, orain ja Usansolotik Urgoiti aldera joango dira, beti ere Jurretara bidean, Jurretan, kasikia herrigunetik pasako da aurki lasterketa, eta behin hori gertatzen denean, Jurretatik abiatuko da Matiena aldera, Abodinora, Abodinotik Elorrixo aldera, eta handik, esan da bezala, ingo dute Miotako igoera berriza jaisteko. Bide horretan dabiltza, nolabait esateko, Ordeka bidean, kontrolerako aproposa izan litzeken bide horretan, pelotoiko kideak, tartean ere hortxe ikusten duzue. Norvegiako txapeldune nazionala aurrera etorrita, Kamila Asebo, horixe da Norvegiako txapelduna eta, azpimarratu behar da, dira bat, txapeldu nazionalez jositako pelotoia daukazuela. Bestak beste, hortxe ikusten duzu baita ere, pelotoi erdian, laranja kolorez jantzita dagoena, tarteko helmugen liderra da, Puk Langenbarg, da baita ere Herberetako txapelduna, eta ardauka, behin-behinan bintzat, baita ere tarteko helmugen lidertza, atzo eskuratu erditsi zituen puntuei esker. Ezata esan alekinena, nazio txapeldun asko, Frantziakoa Celia Gegi, Britania handiekoa Cat Ferguson, Irlandakoa Lucy Bennett, gehiago, esateko baterako Portugalgoa, Raquel Díaz, Alisa Sarkison, baita ere estatu batutako txapelduna bertan da, Norvegiako txapelduna, Kamila Asebo, kontatu dizuegu, Kanadako txapelduna, Alexandra Bostat, Txekiako txapelduna, Daniela Sinova, Espainiako txapelduna, Paula Ostiz, todas ellas, campeonas nacionales que están formando en el pelotón, compuesto por 29 corredoras en esta Bizkaiko Loreak 2024, 29 corredoras, no, perdonad, 29 equipos presentes en esta prueba de máximo nivel internacional junior y que nos está mostrando lo más granado a nivel internacional y con un AG Insugan Sudal interesadas en mantener ese tempo, ese control en carrera. Pues veremos en po de qué estrategia. Recordamos que Megan Arens es la mejor joven, está clasificada en tercera posición, es una corredora del Resto Cycling, la segunda en la clasificación representando a la selección francesa es Celia Gegi y la primera, la líder, representa al equipo Scheden Apex, Cat Ferguson. En cambio, AG Insurance en esa clasificación general no tiene posicionadas en el top 15, incluso en el top 15 a ninguna de sus representantes, pero ello no es obvio evidentemente para que el equipo ahora esté trabajando en esa labor de control. Tienen también a la campeona belga entre ellas, a Auke de Vuisser, Ella Hessemans, Fi Naven, Gente Kops, Ross Muller, Luca Biestrate. Son muy buenas corredoras a nivel internacional y que tras lo de ayer, pues quizá hoy tienen
pues ese objetivo, ¿no? De destacar, ¿verdad? Y de mostrarse en cabeza de carrera, cosa que están logrando. Vaya, como además, primero con la escapada en la que han intercalado a esa corredora, a Luca Wiestrate, y ahora pues con ese control que están ejerciendo en el pelotón para que no se relaje demasiado, que haya esa tensión suficiente como para que exista ese control de ellas para la carrera. Gauza korrela beraz, lasterketa esan da bezala, Bizkaiko loreak hauxe, mailarik gorenera beste behin Euskal Herriko errepideetara, Durangaldeko errepideetara lasterketa ekarri duen atxe, gozatzen ari garela zer remontre, eta gustu ematen du horrela ibiltzeak eta bereziki ere lasterketa horrela bizitu ahal izateak. Goiurian gaur helmuga, begiratoki itzela paregabea den honetan, eta erratik Goiuriko honetatik guzti hori ematea, eguardi ona, egun honak hasiko oraindik ere, eta 55 kilometro falta ditugun honetan, oraintxe Bermeonera goaz eta dena ere gozatzeko moduan. Hortxe, Zudal taldeko txirrendulariak eta sailkapen nagusian nola dauden kokatuta. Gertuenekoak, ikusi duzu, 27 segunduko atzerapen horrekin dauden taldean, 22 segunduko atzerapenarekin daude ondorengoak, beraz, printzipioz eta itxura du, sailkapen nagusiari begira baino, bestelako helburuekin, ari zaizkigula hauek guztiak lanean. Ikusiko dugu, zertara ematen duen oraindik ere lasterketak. So the route for this stage, for this second stage of Bizkaiko Loreak, has two different parts. First part till K more or less 45. The first part is just flat. Control is possible there. Can be easy, between brackets, all the time, of course, for these riders. And remember about that. Lemoa was the sprint rush #1 for the day. Puk Langenberg from Schindel was the first there with Asia Esgarabato and Camila Azebo, the Norwegian champion, just betting for that. So this shows us a classification of the sprint rushes for Puk Langenberg. If she is able to finish today, she will be the winner of that category. The sprint rush will be for her. The Netherlands national champion is working hard, is playing hard for that. Puk Langenberg. Yesterday we've got 3 sprint rushes, 2 of them were for her, and she was third at the first one, so in that way Puk has had 7 points till today, and these 3 points she got at the first sprint rush makes 10 points for her, and no other race will be able to reach to those 10 points. So, as we were saying, is she able to finish, she will be the winner of that classification. This year, the orange jersey of the sprint rushes. Gusten duzu, behin iesaldi saiakerak egin eta gero, kontrol lanak goxoago hartzeko edo oraindik esan da bezala, bide egiten ari den pelotoi horretan, James Urans bereziki aurrean jarrita, eta Apex taldekoak ere bai, lideraren taldeak, detalle berde eta beltzak dituzten horiek dira britainiarrak. Apex taldekoek Cat Ferguson dute beraien liderra, noski, haren babesean jarrita daude erabat, horatu behar dugu Cat Fergusonek Nations Cup honetan jada irabaziak dituela Porzeleko zirkuitua eta Gobodaneko proba, egiten bietan irabazita, bera gertatzen ari da Nations Cup honetan potentenetakoa. Eta hortxe ibilbidea, en ese recorrido, en ese repaso gráfico que nos lleva sobre todo con ese eje en Iurreta, a subir Santrocats, a subir a continuación el puerto de Sengoetita y terminar en esta meta que desde Iurreta, muy cerca de donde se ha salido, pero en una pendiente que pica. Y bien, además, 2,5 kilómetros aproximados,
hasta Goyuria. Está un mirador increíble del Duranguesado, que pueden disfrutar además gracias a estas imágenes del streaming en estos momentos. Gauzak horrela, 50 kilometro helmugarako. Horrek erakusten digunaren arabera, puskana Jurreta aldera sartzen ari da lasterketa. Eta esan da bezala, oraingoz ibilbide apalarekin, apala esan nahi dugu ordekako ibilbide horrekin, baretasuna eta elkar zaintza nagusi. Horrek usten duten baita ere, eskuinaldetik maillot zuri eta aritzosto gorriekin jantzita atzo 3. izan zena, eta esan genezake atzoko sorpresa nagusia. Megan Arens, lehen urteko juniorra da, eta atzo Kat Ferguson eta Seliagegi elkarren egurrean hasi zirenean, eta bakarrik geratu ziren momentu horretan, atzetik aurrerakoan agertu zen Megan Arens. Eskalatzaile planta duen txirrendularia da, txirrendulari beharra eta harina, eta aldatzean gora, atzo oso ondo lotu zituen bi izarra handi horiek, Kat Ferguson eta Seliagegi, eta haien gurpilan itxatxita ibili zen tarten erreleboak ere emateraino iritsita, baina ja azken kilometroan Seliagegik hirukote horretan behar bada errelebo sendoenak ematen aritu zenak erasoa jo zuen. Kat Ferguson gai izan zen Seliagegiren gurpila hartzeko, ez ordea Megan, eta horrek Megan atzeratu zuen, eta liberean gero ja azken metroetako esprinean Kat Fergusonek inertzia eta gurpila hartuta zuen horretan raust jo zuen azken 200 metroetako azken erasoa, eta esprinean ia gurpiletik ere aterata irabazi zion Seliageri. ACB izen puska nazioartean junior mailan gaur egun dauden txirrendulari onenak ezpairik gabe, biek ala biak, Kat Ferguson, Seliageri, nor baino nor gehiago, iaz ere gertatu zen, Iazkoa ere artean oraindik ze fresko daukagun oroitzan, Julie Bego eta Kat Fergusonen arteko lehia hura, gero, handik aste betera baino ez, munduko txapelketak jokatu zirenean, paperiz ere ikusi izan genuena. Pentsa, hemen, Bizkaiko loreak lasterketan, lehena izan zen Julie Bego, bigarrena Kat Ferguson, eta horixe bera gertatu zen gero munduko errepideko txapelketan. Julie Bego munduko txapeldun eta Kat Ferguson txapeldun orde. Ikusgarri izan zen ura bai, eta alde horretatik, bada, aurten ere espero genezake, basan genezake, ez da? Julie Bego ez dago, ados. Beraz, Kat Fergusonek dena alde du, bai, baina nor dago Seliageri. Iaz, Bizkaiko loreaken 3. sailkatu zena, eta goraz banago munduko txapelketan ere 5. izan zena. Seliageri munduko ziklokor txapelduna da, Seliageri Frantziako aurtengo junior txapelduna da aldi berean baita, ez soilik errepidean, baita erlojupekoan ere, eta baita errelebo mistoetan, zertan parte hartu dena jandu, Seliagerik, Ronde van Vlaanderen baita ere irabazi egin zuen, Govodaneko sailkapen nagusian 3. amaitu zuen, eta Omloop van Vorselen berriz 2. hau da, aurten korritu dituen lasterketa guztietan ez da podiumetik atera. Solo se ha entendido, ¿verdad? El podio, que ha sido la marca principal de Seliageri, que en cada una de las pruebas internacionales en las que ha participado no se ha bajado del cajón. Repito, fue subcampeona en la Omloop van Vorselen. Estamos hablando ya de fechas de abril. En mayo se hacía también con ese 3er puesto en el Tour de Gavaudan Occitanie. Y recientemente, bueno, cuando se han celebrado en mayo los campeonatos nacionales franceses junior, tanto de ruta en línea como contrarreloj, como relevos, en todas ha sido la campeona, la que se ha proclamado vencedora. Seliageri, la actual campeona mundial de ciclocross. Una ciclista muy completa que ayer se mostró súper combativa, pero que no soltó de rueda, y mira que lo intentó a Kat Ferguson, esa gran estrella en ciernes, que seguramente ya está ocupada a ese último año de junior y esperando ya anunciar qué es lo que va a ser su futuro, seguro que dando el salto a profesionales, tal y como ha sucedido pues con las
anteriores vencedoras de esta Bizkaiko Loreak. Recordamos con agrado, sobre todo, pues, insisto una vez más, en ese nombre de Julie Vegó, que actualmente corre en profesionales con el Cofidis, o con las corredoras que ahora actualmente están corriendo para el DSM profesional, la vencedora del 2022, Nienke Vinke, la corredora neerlandesa, y a su vez también la tercera aquel año, Eglantine Gayer. Ambas corren para el DSM. Mintje Geurts también corre en profesionales, la vencedora del 2021. Han sido 4 ediciones de Bizkaiko Loreak desde el 2020 y todas las ediciones han sido reflejo a posteriori de las mejores juniors que saltaban a profesionales. Con el asterisco siempre de aquel 2020. Qué grato recuerdo nos trae aquella primera edición de Bizkaiko Loreak dentro de la Nations Cup, en la que tuvimos un podium estatal con Inés Cantera como gran vencedora. A posteriori daba el salto a profesionales para terminar en el 2023 en el Laboral Cucha, hasta que en primavera decidía por su cuenta y tras una gran reflexión dar un giro, un cambio a su carrera deportiva y a su vida, y dejar de competir en ciclismo, pues para dedicarse para otros frentes en su vida, y así tuvo esa opción Inés Cantera, ese coraje, aun siendo joven, mostrando una madurez digna de demostrar a tantas y tantas chicas, chicos, que no solo en el ciclismo sino también en el deporte, pues quieran estar ahí. Tan digno sería que hubiese seguido, y seguro además que a gran nivel, como tomar la decisión que tuvo, y de que Inés Cantera ahora disfruta ya de la bicicleta de otro modo. Y si nos va escuchando, pues aupa Inés, un saludo. Ayer también lo hicimos y volvemos a repetir ese saludo para Inés. Y bueno, en aquel año con Idoia Eraso en segunda posición, Idoia Eraso nafarrak bigarren egin zuen orduan, eta ura ari da, nola ari gainera pelotoi profesionalean Laboral Kutxarekin lanean eta profesionaletan egurrian. Haupa hor. Beno, gauzak horrela, beti Bizkaiko Loreak sekulako nivela, maila ekartzen duela Durangaldeko Euskal Herriko errepidetara, eta beste behin aurten hori bera ere ikusten ari gara. Ze izenak. Sailkapen nagusiari errepaso txiki bat eman baino ez dago, ikusteko hor buru-buruan dauden karrerista horiek. Azteko eta behin Kat Ferguson. Kat Ferguson jaiaz bertan ere asko destakatu zuen neska izan zen, bere juniorretako lehenengo kolpeetan. Bizkaiko Loreaken bertan etapa bat irabazi eta bigarren egiteraino, eta handik segidan munduko txapelketan ere txapeldun orde izateraino, baina aurten ere sekulako lanak egiten ari da. Irabazi ditu East Cleveland klasika, irabazi du berdin baita ere Omloop Van Vorseleko sailkapen nagusia, gainera etapa bat ere esprinan irabazita. Bogdan Oksitanin irabazle baita ere noski Britania handiko lineako errepideko lasterketan, eta Celia Jegiz esan duguna, hau ere podiumetik artean sekula jetxi ez dena. Bigarren izan zen Piccolo Alfredo Bindan, gero bigarren baita ere Ronde van Vlaanderen, hanbaian Celia Jegik lortu zuen Kat Fergusonen aurretik helmugaratzea, eta bigarren izan zen baita ere Kat Ferguson Rafa Lincoln Grand Prixan. Gauzak horrela esan da bezala, hemen nazioartean dauden karrerista honenak dauzkago, eta gehitu aiei, esan da bezala ez, ez sorpresa hori, Megan Arens, Gazterik honenaren salkapenarekin, horra aurrealdean ageri zegun karrerista da, eta ikusteko gaudenez, gaur zer egiteko gai izalitzekeen Megan Arens. So all the overall classifications show us those 3 riders on the lead. Kat Ferguson is the main leader, Celia Jegui is second. And then we've got Megan Aresman for third. There are 6 seconds
between Kat Ferguson and Celia Jegui, and 17 seconds between Kat Ferguson and Megan Arens. Then we got Nina Lavenu for 4th, Camila Azevo for 5th, Lea Rondel for 6th, Esther Wong for 7th, Alexandra Vostas for 8th, Chanel de Joachiter for 9th, and top 10 with Puk Langenberg, all of them with 42 seconds, with the leader, with Kat Ferguson. The bunch joint controlled by the AG Insurance team. We've got the main leader, pretty pushing on and hard the top of the race. Y con todo que las tenemos ya todas figurando en cabeza de pelotón. Hay control, hay mucho control. Ahora la selección noruega, la que también se muestra en cabeza de carrera. Puk Langenberg con ese maillot distintivo de líder de las metas volantes, con el maillot naranja también en posiciones delanteras. Bueno, tenemos que recordar que en el kilómetro 53 tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos en esa clasificación de las metas volantes, cosa que virtualmente ya tiene asegurada. Ahí lo veis, Puk Langenberg del Schindel, la campeona neerlandesa, ya tiene 10 puntos en su haber. Bostad, Sonemans, Garabato, Viestrate, todas ellas con 2 puntos, ya no la pueden dar alcance con los puntos que quedan en liza todavía, con lo que, con cumplir el trámite, que no es poco, de terminar hoy la Bizkaiko-Loreak, Puk Langenberg será ya la campeona de esa clasificación, la clasificación de las metas en volantes, the Sprint Rush Classification. On the screen, Puk Langenberg has got it. Otxaldi berean baitere, Azebo, Norvegiako txapeldunera aurraldean ikusten da, aurraldera datoz baitere, Dolcini taldekoak, Arroxez, AG Insurance da, oraingoz behintzat aginten makila hartuta dabilena, eta hor buruan dabilena. Bai, oso da hori interesgarria ikustea AG Insurancekoek gaur hasieratik ze agindu daukaten, pelotoi buruan, adik eta aldi berean baitere kontrola ezarriz bertan agertzea. La AG Insurance, que estemos en su roster al completo, está en posiciones cabeceras, viendo con esa labor de control en el pelotón. 44 kilómetros a meta. Nos situamos ya en las inmediaciones de Iurreta, acercándonos ya a una de las localidades neurálgicas, ejes de esta edición de la Bizkaiko-Loreak 2024. Recordamos que los kilómetros finales volverán a llevar a las corredoras a Iurreta para, desde Iurreta sí, picar para arriba y subir a Goiuria. Cambio de recorrido respecto a ediciones pasadas, en donde siempre la carrera terminaba en Iurreta. Pero este año se ha optado por una final cuesta arriba, 2,5 kilómetros que pican, y bien además, que seguro que harán que de no mediar alguna escapada que sorprenda, sean las corredoras más fuertes y más escaladoras del pelotón las que se destaquen en pos de la victoria final, tanto de la segunda etapa como quizá también de la vuelta en sí, de la Bizkaiko-Loreak 2024. Zoragarria, pelotoia aurretik naiz atzetik nola ari garen ikusten, dena delako ez da, batzun eta besteen leia, borroka, kemena, askorentzat baita ere, bada ez, erakuslei oso politu bat, ezpairi gabe gaurko hause, eta hortxe bestak beste ikusten zen dituzten, Valverde team taldeko karreristak, pelotoiaren atzealde horretan babesa hartuta bai, baina
Gurpila galdu gabe, tinko, eutxita. Errepidearen zabala hartuta. Ikusten egera, James Urans taldeko ordezkariak berdin baita ere, aizue, eta zenbat posten gaituen baita, hor Irati Aranguren ere muturraldean sartuta ikustea, Antoaingo txirrindulari eskola lotxagabe ala behar du disfrutatzen halako lasterketa. Atzo Euskaldurik onena bera izan zen, taldetxo nagusian, helmugaratu zen, 29 segunduko atzerapenarekin liderarekiko. Eta gaur ere ikusten duzu, hortxe, ben 15-20ko tarte horretan, motor-muturrean nola da bilen, zenbat erakusteko, aldi beren baita ere zenbat ikasteko, tokiko txirrindulariek. Eta hartan, doktore, ari da, usurbildarra, Irati, Aranguren. Aurten gainera Irati, zetxukun da bilen. Paularen atzetik, Paulortizen atzetik, Espainiako txapelketan berriki ere Madrilen bigarren izan zen, txapeldun ordea izan zen. Aizu eta bideo horretan, bauten erakusten ari da ez, bestak beste ere badela nor, eta junior maila horretan ere, destakatze bideo horretan, ondo ari dela. Espainiako selekzioan ere arituta, Espainiako kopan ere lidertza, Iratian da Aranguren denboraldi bikaina ari gara gozatzen, eta bestak beste ere, Bizkaiko loreak bezalako nazioarteko proba batean, alako nivelarekin ere hor aurrean ikusita, jaka. Daukanak dauka, eta hortxe ari du. Hortxe ari da bere buru ere erakusten, Irati. Kontrola eta kontrola, hortxe dago pelotoian. Ikusten duzu, Pusanaka, eta ja hirigunera ere arrimatzen ari denean, lasterketa. Hortxe Urgoiti eta Erletxeta, eta atzean ja utzita dauzkate bai, eta honen bestean. Aurki sartuko dira ja Jurretan. Jurretan ere anuarako tarte izango dute. Gauzak horrela behin-behinean, errepasatu dezagun, salkapen nagusia nola dagoen. Repasamos en esta retransmisión también la clasificación general. Lo interesante de la clasificación general, vamos a decirla así. Kat Ferguson, liderra da. Sibden Apex taldekoaren atzetik, Zilia Jegi bigarna da, Megan Arens, Iru, Nina Lavenun lau, Camila Acebo bost, Lea Gondel, Esther Bong, Alessandra Bostat, Chanil de Soiter, Puk Langenberg top 10, pero siempre en ese top 10 de un grupo nutrido que están a 42 segundos de la líder, con lo que ahí la tenemos. Kat Ferguson tiene esa ventaja exigua de 5 segundos con Celia Jegi, un duelo súper interesante entre ellas. Y seguimos de esa manera completando esa clasificación general del top 15 de un nivelón muy abierto, impresionante, muy interesante y que puede hacer que cada una de esas corredoras hoy tenga sus opciones en carrera. Y ahí en vista podemos distinguir dos maillots blancos. El primero de ellos tiene detalles rojos, que son hojas de roble rojas, y corresponden a la mejor joven, a Megan Arens, la sorpresa de la jornada de ayer. Megan Arens con casco blanco y a su vez también el maillot completamente blanco, casco oscuro, negro, vamos a decirlo así, corresponde a la gran líder, a Kat Ferguson, la británica, que siempre se está mostrando muy atenta en posiciones delanteras del pelotón, en ese pico. So many things to see there. For instance, James Urans still there, leading the race, leading the punch. At the same time, we've got on the orange color to the sprint rush leader, Puk Langenberg. I was just showing at the screen the completely white jersey with some red points. She's the best young rider. There you have, right side on the screen. She's Megan Arens. And then we were also seeing the great leader, Kat Ferguson, on the first positions of the bunch, of the peloton. Duranga aldean beraz, eta hautxe duzueia, Jurreta aldera sartzen ari deneko unea, lasterketa.
Iurretan izango dute besteak beste Anoa gunea eta honen bestean Eco Point. El área Eco, que se abre también, que comienza ya a partir de ahora en Iurreta, en donde también los aficionados, las aficionadas, figuran y aparecen ahí en las cunetas para aplaudir y jalear, animar a las corredoras de la Bizkaiko Loreak 2024. Menos de 40 kilómetros para la llegada. Ya decíamos que hoy esta segunda etapa de la Bizkaiko Loreak tenía dos partes diferenciadas. Una primera parte que ya está a punto de agotarse ya. Comprendía esta parte, vamos a decirlo así, de llano controlable. Y es así como ha sucedido. Pero en apenas 5 kilómetros, poco más, llegaremos hacia allá la zona de Elorrio. Primero pasando por Matien ahora, a Bodeño a continuación, a Patamonasterio. Estas localidades que lindan las faldas del Amboto y de los grandes montes, las grandes montañas del Duranguesado, y que ya darán pie a esa segunda parte de la ruta de la etapa de hoy. Una vez ya se llegue a Elorrio, ¡pum!, comienza ya a picar la ruta, el recorrido para arriba, con una primera subida no puntuable a Miota, pero que seguro ya ahí castigará a más de una, e incluso ya puede que se comience a hacer alguna selección. Han Elorriora iristerako oraindik beste 8-9 bat kilometro falta dituzte, eta bide hori egiten ari dira oraintxe bertan. Pelotu ja bai, bat eginda, batzuk eta bestek kontrola ezarri dute, bat erritmoa ezarrita dago, horixe da, hementxe daukaguna, eta erritmo hori ari dira erakusten txirrindulariak. Beste eta egia da, oraindik ez dugula aipatu, baina gaur eguraldia lasterka aritzeko, konpetitzeko zoragarria daukate. Goian ikusten dituzue, lainotxo batzuk, gaur eguzkiak ez dauka egurrik, temperatura ere apala, kasikia presko aldera esateko, uztaileko sasoi honetarako, 21 gradu bueltan, temperatura, baina esan da bezala, biziretan aritzeko, eguraldi aparta zoragarria dute, egia da, laino beltz horiek ere, horran boto zoragarri, nola ikusten dugun ondoan, ezkerraldean, anengo da Mari, neskabe guztia zaintzen. Eta esan da bezala, temperatura atsegin horrekin eta laino beltz horiek behar bada euritantaren bat edo beste ekarrezaketenaren mehatxuarekin, baina ez dirudi. Gorrota hundegirik daukatenik lainoek, gaur aitzak erek ez dago, eguraldiaren aitzak erek bintzat ez dago. Eta horretan ere, geu guztiontzat ikuskizuna dotore ari da gertatzen. Ez noski, paisaia bakarrik erakusteko baizik eta honekin guztiarekin ere gozatzeko. Behin-behinean eta Nations Cup den honetan aurtengo lasterketa hauxe, taldekako sailkapena ere repasatu dezagon, la Asociación General por Equipos, que es la que en la Nations Cup cuenta, y vamos a mostraros en pantalla, son muchos, 29 en total los equipos que están participando en esta Bizkaiko Loreak. Recordamos que la clasificación general provisional de la Nations Cup es la selección francesa la que está liderando la prueba. Son 8 ediciones ya celebradas de la Nations Cup, en 5 de ellas la selección neerlandesa ha sido la que se ha proclamado victoriosa. En 2 ediciones Gran Bretaña se ha enfundado la victoria, y en la edición 2020, especial porque se cortó en el año de pandemia, fue España la que se proclamó vencedora, por lo que son esos 3 países los que figuran en la clasificación histórica de la Nations Cup. 5 victorias Países Bajos, 2 Gran Bretaña y 1 España, pero la selección francesa opta a ser por primera vez ganadora, vencedora de esta Women Junior Cup, que tanto prestigio tiene ya en el pelotón internacional junior. Bizkaiko Loreak forma parte de ese privilegiado calendario desde el 2020. Recordamos,
con aquella victoria individual, que es lo que relega a un segundo plano la Nations Cup, pero aún así las victorias individuales también cuentan, evidentemente. De Inés Cantera, año 2020, con Minje Keurs, vencedora en el 2021, con Nienke Vinke, vencedora 2022, el año pasado, con Julie Vego, proclamándose vencedora final. Grandes nombres, han llegado todas ellas a figurar en el pelotón profesional. Es el sueño, ¿verdad?, de todas estas corredoras que figuran ahora en el pelotón. Conforme, beraz, esan da bezala, orain ja Pata Monasteriora bidean lasterketa. Ping pong, empiezan a ya encenderse las luces, no quizás rojas todavía, pero sí naranjas. Erne bilibarra dago, hemendik aurrerakoan ja, hor lekua posizioak ondo hartu barra daude. Orain datorrena, ez da lan nahikoa. Esan da bezala, hor bidean, orain ja Pata Monasteriotik puskanaka Elorrio aldera egingo dugu. Elorriora San Agustingo bilibilgunetik sartuko gara. Eta handik, Miota igoko dugu berriz aldera jaisteko. Miota eta gero berriz herrigunetik pasa eta Santrokatz igoko dugu. 3. mailakoa. Santrokatz jaitsi, Oka auzora, eta han Zengotitara igoko gara, 2. mailako omendatea. Zengotitatik berriz Gerediegara jaitsi, Gerediega auzora, eta handik Lebarejo, Matiena, Jurreta, eta Jurretatik, azkeneko igora hori 2 kilometro terdi, Goiurako begiratokira. Esan da bezala, gaurko 2. etapa honen, 2. zatia badator, errepidea Maldangora jarriko duen zati horretara bagatoz. Eta beste, hor, laranja kolorearekin agertzen dena, Herberetako txapelduna, Langenbarg, esaten da ari gara, dagoeneko salkapen nagusia bere edu, maillot laranja soinean du, tarteko helmugen lidertza, Arena delako. Tarteko helmugak sarietan ere sartuta, Abadinoko udalak babestuta, Mendiko salkapen nagusiaren maillot berdea Elorrioko udalak babesten du, Gaztenaren maillota, entzutenen maillot zuri hori eta Aritzosto gorriak dituena Bizkaiko Foru Aldundiak babesten du, eta maillot zuria lideraren maillot nagusi hori Jurretako udalak babestutako maillota da. Eta daukagu hemen lasterketako bertako maillot berezi bat, maillot arroxa da. Ez duzte orain pelotoian ikusiko, baina bai gero podiumean lehenengo euskaldunak jasoko duena, ikuspegi berria deitzen den maillota da, eta atzo podiumean Irati Aranguren Karbailedak jantzi zuen. 34 kilometro helmugarako. Somatzen alduzu dagoeneko, hau ari dela kolore laranja horretara, berdetik laranjara arrimatzen eta laizter izango da gorrira. Ez gerarazteko baizik eta hortxe, gori, lasterketa ja bizitzen hasiko deneko unetara iristen ari garelako. Ahora que son ya casi las 12:10 de la mañana, entramos en la última hora de carrera, hora decisiva de carrera, en la que esta calma, parece que sí, calma chicha, muestra mucha tensión. Las corredoras tomando todo el ancho de la carrera, posicionándose bien todas ellas, en pos de tener la carrera controlada y sobre todo a sus principales corredoras bien colocadas en esas posiciones delanteras. Pusanak ari dira, biribilgunetako zonak guneak gainditzen. Lasterketan, besteak ikusten duzu James Urans, Alemaniako selekzioko ordezkariak ere bai, aurrera etorrita. Selekzio nagusietan, Frantzia, Alemania, Irlanda ere, Belgika, alaxe ari zaizkigu parte hartzen, eta beste nazietako ordezkaritzan, Norvegia ere bai, hortxe aurrean ikusten ari gara, beste beste nazioen ordezkaritzan berriz, bataldeak ari dira baten eta bestean parte hartzen. Hor Balberdekoak ere aurrera etorrita. Bak ere esan da, bai, gure bagaude. Eta honen bestean aurrealdean leku hartuta, pantailaren eskuin aldetik.
Erdialdean berriz ikusten dituzue, mauka hori eta ondo beltzarekin italiarrak. Burtzoni taldeko ordezkariak. Atzo oso lehiakor ibili ziren, bide nabar. Burtzoni taldekoak. Birritan, iesan saiatu zitzen. Berdin Eleonora Labelarekin, berdin baita ere Asiaz Garabatorekin. Bata zein bestea saiatu ziren beti horre iesalitan sartzen, eta lehiakor esan da bezala, agertu zen talde italiarra. Ez da skuadratzurra esateko modua, baina bueno, Italiako ordezkaritzan dagoen talde bakarra da, eta oso nabarmen aritu ziren atzo. Atzera berriz ere Durangaldeko Menditzarren auspoan, altzoan, magalean nola diren lasterketa. Orain Elorrizora bidean. Arki izango dira Elorrizon. Gaur arbiderik gabe, Recordamos como ayer, cerca de donde están transitando ahora mismo, tuvieron un pequeño tramo de pavés, de adoquinado, precioso donde los haya, apenas 300 metros de pavés, pero que tuvieron que transitar por ahí 3 veces. Y fue súper chulo ver cómo se estiraba ahí el pelotón, cómo se extensionaba en los momentos previos a acceder al pavé. Todo ello pues se puede ver evidentemente en YouTube. Tenemos colgada la etapa entera de ayer. AUPA TV os lo ofrece, con lo que a poco que hoy domingo podáis tener ese plan, no lo dudéis de pasar también las imágenes de esa etapa de ayer, que también fue preciosa. Hoy estamos en esta segunda y última etapa de la Bizkaiko Loreak, la que decide la clasificación general. Una clasificación general liderada por Kat Ferguson, del equipo Shipton británico, la vigente subcampeona mundial en ruta, actual campeona nacional británica, opta a ser la vencedora final de la Bizkaiko Loreak. Cuenta con 5 segundos de diferencia con Célia Géry, componente de la selección francesa, campeona mundial ciclocross y campeona nacional en todo: ruta, línea, relevos, contrarreloj. Bueno, ruta y línea, que va a ser lo mismo. Célia Géry, una corredora que promete, y vaya como además de cara a años venideros. Son chicas de apenas 18, 19 años y que se están mostrando ya muy competitivas. Buah. Menuda estampa, ¿verdad? Durangaldeko mendialde zoragarriarekin ari gara hortxe gozatzen, eta oraintxe ja atzean Abadiño eta utzita. Elorrizora bidean lasterketa Belgikako selekzioak ere ezkerraldetik aurrera egin. Noski, geuretzat biztan ezkerraldetik, pelotean eskuinaldetik albo horretatik aurrera egin, eta lekutu du bestak beste ere beren liderra izan bide dena, bueno, izan bide Xanildo Esotxiter izaliteke. Hauek ere atzo 6 lagun izan zituzten, baina lubatierik ez dago lasterketan, eta honen bestean orain bostekoa dute Belgikako selekzioko kideek. Ze horretara horixe ez, topea 6 txirrindularikoa da, eta gutxienekoa laukoa, hori atzo irteeran gaur izan dira taldeak, karrerista bakarrarekin aurkeztu ahal izan dutenak. Sí, ha sido el caso, por ejemplo, de los equipos San Justo Viella, Buitrans, Enchufe Solar, quien salía solo ha podido presentar a Joane Gorostiza, o al Baquetín, que en salida hoy en esta segunda etapa tan solo ha podido presentar a Paula Ostiz, la campeona estatal. Y es que la etapa de ayer tuvo mucha tensión, hubo caídas, hubo percances, y hubo muchas corredoras que tuvieron que desistir de ser partícipes de la segunda etapa, no pudieron culminar aquella primera etapa de ayer. Pues eso, en cuadro algunos de los equipos. Hemos citado al San Justo, hemos citado también al Baquetín, lo mismo para el
HID Ciudad de Salamanca, que hoy en esta segunda etapa tiene a Adrián Alguacil, junior de segundo año, como única representante, pero ahí estamos, mostrándonos en este escaparate internacional. Puskanaka elorrillo badator, miota badator, 29 kilometro helmugarako. Lasterketa orain dagoen norabidaren kontrako eran egiten atzo. Hementxetik egiten zuten miota jaitsi eta atzera berriz ere Abadiñorako bidea. Gaur alderantziz. Beraz, gutxiago gehiago bai, ibilbidea ezagutzen duteneko guneetan barrena dabil. Zalkapen nagusiko destakatuenak, atzoko 3 destakatuenak, noski, Kat Ferguson, Celia Jegi eta aldi berean baita ere Megan Arens. Baina haiekin eta urrutik gabe, beste hainbat lasterkari ere hor saltxan sartzeko moduko neskak dira, txirrendulariak dira. Interesgarria dagoeneko ere lehen zegoen kontrol lan horri nola orain ja banakako lerroan jarri eta tirakako lana egiten ari diren. Elorri jora arrimatzen ari denean lasterketa lehen ere kontatu diziogon bezala. Elorri jon hasiko dira aurki herrigunetik pasatakoan. Oraintxetik miotara begira jartzen. Herriguneko biribilgune 2 eta miotan gora lasterketa aldapan gora. Pedalkadaz pedalkada, gaur pausori pauso ez. Eta honen bestean, hala egingo dugu bidea Bizkaiko loreak honetan. Bai, horixe. Badu matxuraren bat eta honen bestean laguntza eskatzen ari dena da hor Megan Lloyd. Mechanical issues for her. There we go. French national team once more. Now with Nina Lavenu going ahead once more. Remember that Lina Lavenu with Luca Viestraete was the first trying to go ahead on the peloton on this second stage at the very first keys. And this is the Miota climb. The first climb. After that they've got Santrocats, third category. Then Zengotita, second category. And the final climb to Goyuria. Just 2.5 kilometers climb for them. Bueno, bartxe daukago beraz, lasterketa Megan Arens bera gazteenetan liderra dena bizi eta atenta, miotan gora ere gurpila hartu dio, uste duten Nina Lavenu izan litekela, Frantziako selekzioko ordezkaria, honekan kaltxadu izan du, nien nago hemen alperrik aritzeko, Eta honen bestean, badirudi, pelotoiak kontrolpean eduki izakela, aldi saiakera hause. Frantziako selekzioa mugitzen eta interesgarria baita ere ikustea, Megan Arens, la líder de la clasificación general de las jóvenes, virtual tercera clasificada en la general, una corredora a la que habrá que vigilar en corto y que tiene que cuidar muy mucho ahora de dejarse ver. No era Lina Lavenu, sino que Liane Tabou, la que en nombre de la selección francesa se mueve ahora. Da la sensación de que la selección francesa quiere agitar el árbol para, sobre todo, romper esa calma del pelotón en favor de Celia Jegi y tratar de que las británicas, las chicas de Kat Ferguson, se pongan nerviosas. Megan Arens. Doa pusenak aurrera, Miota gainera arrimatzen ari direnean. A punto de ya de coronar Miota. Megan Arens, Liane Tabou. Eta kontrolean Frantziako selekzio egurrean da. Lehen Liane Tabou izan balin bada. Orain beste kidetako bada horre egurrean ari dena. Horatu, Celia Jegirirentzat ari direla duel lanean. Celia Jegi ikusiko dugu. Maillot berde argiarekin bereizgarri hori duen maillota dama jain gainean. Eta arekin hariko da korritzen. Hor Lucy Benezet, Irlandako txapelduna ere aurran ikusten genuen. Miotan gora, destakatu nahian. Y algunas que no pueden con ese ritmo. Pero ahí siguen bregando. Estamos hablando de Paula González en imágenes, con Camila Pezzone también.
Es Dolcini ahora quien agita el árbol. En segunda posición, la campeona irlandesa. Y seguimos, con la fiesta. Lucy Beneset. Hortxe ageri da. Dolcini taldeko ordezkari honen atzetik. Gurpila hartuta. Distinguíamos ahí también a Paulo Ortiz. Atenta hoy en la carrera. En el flanco, en el lateral derecho del pelotón. Primeras 20 posiciones del mismo. Miota Angora. Corredoras que se abren para avituallarse. Sespug Langenberg, la líder de las metas volantes. La selección francesa que sigue estirando y vaya como además el pelotón en la subida. Miota, que recordamos no es puntuable para la montaña, pero que se lo digan a ellas, a pesar de no ser puntuable, como castiga una, ¿verdad? Aupa eta ánimo, esango diogu, Mirte Bones Anker. Atzean puxanaka, aleka, txirrindulariek aurrean jarri den erritmo horri eutsi ezin eta geratzen ari dira. Eta hala, 26 kilometro faltatzaizkigunean ibilbidea esan dugu, bihurritu zaie ja, pelotoiko kidei. Azken ja, ordu erdian sartuko gara aurki eta pentsa, 26 kilometroan apenaz, orain pasabarko dituzte. Laster, gainean izango duten Miota eta Miotatik behin berriz ajetxitakoan, 3 mendate, Santrokatz, Zengotita eta Goiuria. Pum! 25 kilometroan apenaz. Hori asko da, hori itzel gogorra da, eta horre egin behar diote aurre oraintxe bertan txirrindulariek. Aurrean eta esan da bezala, lehen ikusten ari ginen, Irlandako txapelduna bera nola buruan zebilen eta honen bestean ura ari da. Marka ezartzen hor, ibilbidearen lehen zatia ja nola pasadugun. Lasaia barea, gako artean izan dena, eta bat ere kontrola izan duen lan hori. Eta behin jurretatik pasata gero, oraindik, esan da bezala, bide horretan, dauzkazue, Santrokatz, hor dago baita ere Zengotita, eta amaiera, pum, bagatoz Goiuria aldera. Zoragarria. Altengorako ere, Bizkaiko loreak honetan, presatutako ibilbidea, 77 kilometro eskaxean, ze ibilbide entretenigarria eskainita dagoen lasterketa. Miota Angora oraintxe bertan. Batzuk eta besteak kontrola nahi dute. Eta hor ez dago, artean behintzat bakarka ies egiterekin lortu duenik. Ni tematuta nago, Frantziako selekzioak dagoeneko ja karta batzuk nola erakutsi dituen. Ibilbidea eta noski gaur lasterketa gogortu egin nahi dute. Eta liberen baita ere Shipton, Apex, talde Britainiarra tensionatu. Talde Britainiarrean dago Kat Ferguson liderra. Eta Kat Fergusonen altzoan, haren taldekide guztiak zaindari hementxe ikusten dituzue, ja dagoeneko aurrera etorrita. Son las Shipton. Con detalles verdes y maillot oscuro. Son las Shipton, las británicas. Alice Collin, Isabel Mais, Ruby Oaks y Esther Wong. Son las que están cuidando, las que están arropando a Kat Ferguson, a la líder. Orain Norvegiarrak dira aurrera etorri direnak. Norway, betting for the lead at the downhill of Miota. Now they are going down where yesterday they were coming up. So in that way they know this road pretty well. They are coming now down now to the city of Berries, where they will again change the route. Will change the route to go up for the first climb, third category, called Santrokatz. Norway national team leading the race of Bizkaiko loreak, with also the French national team very energetic at this point of the race, and the British team, Shipton Apex, taking care of their leader, of the main leader, Kat Ferguson. This is Berries. Ya estamos en Berries.
giros, rotondas. Y ahora pasando por casco urbano, nos dirigiremos a Santrocaz. Beraz, eta honen bestean, oraindik ikusten dugu 23 kilometro falta direnean helmugarako ez dagoela lasterketa austerik lortu duen txirrindularirik, ez talderik ere. Eta honen bestean, talde lan horretan, batzuk eta besteek zer egina badaukate. Habitualatzen, ari gara ikusten, bestak beste orain italiarrak aurrera etorrita, Burtzoni da. Mauka horiak eta maillot beltza duena ez. Pelotiaren eskuinaldean berriz, urdin eta txuriz, Agen Surance taldea. Hortartean baita ere, Skindel taldearen izenean, Puk Langenberg, laranja kolorez. Orain tarteko helmuga du. No le hace falta, pero parece que quiere pasar en primera posición por la meta volante de Berriz. Si bien ya lo ha pasado, que quizá que sí. Puk Langenberg, a la que no hace falta, sí, ahí estamos con ese sprint, con Sbaragli y con Puk Langenberg, que opta por no apretar más de la cuenta. Y aquí a cada uno lo suyo. Creo que es Garabato la que se hace ahora con los puntos. Ahí estamos. De la meta volante de Berriz. Con Langenberg, que ya tiene esa clasificación asegurada en segunda posición. Bravo. Para Garabato. Así es Garabato. Que profesionalmente se aupa a la segunda posición de esa general de las metas volantes. Bravo por ella. La representante del Burtzoni italiano. Berrizen beraz, tarteko helmugori genitu dugu. Zaldibar aldera orain, lasterketa. Eta Zaldibartik jarriko da gora begira, Areitiora begira, noski gero Santrokatzera begira lasterketa. Bueno, zergaitik ez. Behin puxka bat aurreratu nahi zenez, etxe ingo diot, eta norbait batuko baldin bazait. Baina bakarrik nago, eta honen bestean kasik nahiago izango du orentxe. Txirrindulari italiarrak Asia Garabatok, lasaitu baretu eta alaxe berez ere pelotoi barruan sartu. Begira hor, ez txapeldun nazional hori, Irlandakoa. Lucy Benezet means without everyone active, taldeko horrezkaria da Lucy. Atzealdean baita ere hor lanean, batzuk eta besteak ikusiz, peloti oraindik ere mardula dela eta hor babesean ondo joan litekela. Baina Areitio igotzen astera doaz, hortxe seinalea dagoeneko. Areitio Santrokatz, kasikia dena bat. Zaldibarren lasterketa. Berriz ere, Frantziako selekzioa, bum, egurrean ari denean. Erasora berriz ere Frantziako selekzioa. Agen Surance atzetik reakzionatuz. Erne, hauek ja mugimendu oso serioak direlako. 21 kilometro baino ez helmugarako. Zaldibarren lasterketa, Areitiora igotzen hasita Santrokatz dute helburu. Eta Frantziako selekzioa berriz ere egurrean da. Lastima, kateak utz egin dio hor aldagailuarekin batera. Eta inertzia pixka bat galdu du Frantziako selekzioko ordezkari honek. Eta honen bestean, pelotoia gandik ikasikia ezin aldenduta. Malda hortxeia pikatzen ari zaielako, besteak beste. Zaldibar paretik pasa ala, badakigu jakin dagoeneko hor. Apenas dutela atxeden tarterik txirrindulariek. Aurrera eginda. Laurretik Lian Tabu izan da mugitu dena, berdin baita ere Ninala Benu, iesetan saiatu direnak. Eta orain ere ari dira, nola gainera. Lehen esan duguna ez, aurretik jarri eta behar bada pentsatuz, orain ibilbide bihurria duten honetan, gero Zelia Jegirentzat hori zubilan oso polita izan litekeela. Bueno, bartxe duzue, Melanie Dupont. Ya son 3 las corredoras que han tratado de moverse, saltar del pelotón en representación de la selección francesa. Si bien la primera ha sido Ninala Benu, a continuación lo ha intentado Lian Tabu, ahora es Melanie Dupont quien lleva ese honor de tener a la espalda el dorsal number 1, el dorsal número 1. Y ahora mismo es la que destacada, parece que está cumpliendo con esa labor de equipo.
en pro de Celia Gerri. Celia Gerri atzean dago, eta hor baita ere Dolcini bat erreakzionatu duena, eta Frantziako selekzioko ordezkariarekin, Melanie Dupanekin bat egin nahi duena. Dolcini, hemen Alexandra Vostad, Kanadiako txapeldunarekin, Danieka Sinova, Txekiako txapeldunarekin batera ari den taldea da, eta izan liteke Zini Ezbierenga, txerrendularia, oraintxe bat egin duena, Melanie Dupanekin batera. Zaldibar ratzean uztena dira, ez da Ezbierenga, Naomi Julian, ordorsalarekin batera, bereizial izan dugun txirrindularia. Bravo, beraz, arentzat ere, Dolcinik eta Frantziako selekzioek mugitu dituzte piezak. Naomi Julian eta Melanie Dupan. Biek ala biek dagoeneko ere ja bereizten ari dira. Eta ondo elkar ulertzeko moduan izan litezke gainera. Areition gora doa lasterketa, Santrokatzera begira. Ondo, ulertuaz gainera, batzuk eta besteak. Este puerto de Aritio es lo que tiene, es un puerto de doble vía, puerto ancho, tendido, que castiga, sin duda, las piernas y que se puede salvar bien hasta Santrocats, pero que sobre todo permite al pelotón mantener esa referencia visual con estas dos escapadas. Bravo por ellas. Menos ya de 20 kilómetros a meta. Ahora Santrocats, a continuación Zengotita y para rematar de postre Goiuria. Es lo que tenemos ahora para el almuerzo. Genial, ¿verdad? Espectáculo Junior Women de la Nations Cup de la Unión Ciclista Internacional. Ahí lo vemos en el perfil. Un perfil que ya pica. Y vaya como en estos compases finales de la etapa. Buah, ikusgarria oraintxe dago polita. 19 kilometro baino ez helmugarako. Eta falta dena oraindik ere aurretik daukaguna ikusita. Zuziriak piztuta, bat dortsalarekin, Melanie Dupan. Arekin batera baita ere, 115 dortsalarekin, Naomi Julian. Biak ala biak elkar oso ondo ulertuz. Eta hori xepa diegu, bide ala egiten jarrai dezaten. Tarte txiki bat egin dute eta bitartean errepasatuta, tarteko helmuga berri zen. Ez Garapato lehen postuan, Burtzonikoak 3 puntu, Langenbargek 2 puntu gehiago. Guztira 12 ditu. Eta honen bestean Saindelekoa tarteko helmugen irabazlena nagusia. Eta Joel Amelie Messemer, Alemaniako selekzioko ordezkaria izan da. 3. postuan pasadena berrizko tarteko helmugan. Guztira esan da bezala 12 punturekin ikusi. Huk Langenbarg, Saindel taldeko txirrindularia, Herberetako txapelduna. Liderra 12 puntuz, Ez Garapatok 5ekin 2. postua hartu du. Eta gauzak ondo, horlaxe amaituko da. Maillot laranja saritzatu duen sailkapen hauxe, tarteko helmugen sailkapena. Huk Langenbarg. There she have. The main controller, the main winner of the sprint rushes. 12 points for her. She just needs to finish the stage to be at the podium with us today at this Bizkaiko Loreak podium, main podium. At least with this one prize, first prize of the sprint rushes. Can she bet for something more? Who knows? Hortxe bien bitartean eta indartxoa ageri dena Melanie Dupan da. Lastima baina ezin. Haren erritmoari Naomi Julianek eutxi. Eta bestean Frantziako selekzioko ordezkaria. Aurra bidean bai, baina ja pelotoia ere gainera datorkio. Lasterketa burura arrimatzen. Atzetik berriz, Ajein Zuranz taldea. Han ikusten dugu baitere oso adi, Megan Arens. Sailkapen nagusiko 3. Pelotoian 2. postuan dator. Berezgarria da oso, kasko zuri horrekin eta bereziki maillot zuria, aritz osto gorriek dituen detaileekin, eta kulote beltza. Eta Belgikako selekzioa ere lanean. Ajein Zuranz esaten ari ginen, baina ez Belgikako selekzioa da, orintxe bertan ja lanean jarreta dagoena. Atzean batzuk eta bestegia sufritzen ari dira. Santrokatzera gora egiten ari dira honetan, Aritio gaina. Eta zintzurra ondo luzatuta. Algunas que van con el gancho, pero todavía un nutrido pelotón el que corona a Aritio. Todavía tenemos que seguir hacia Santrocats. De Santrocats la
Bajada que nos va a llevar al barrio de Sallovente. Oh. Aquí la toca. Bortxe beste bat. Frantziako selekzioa berriz ere árbol astinduaz. No quieren que esto pare. Que siga la fiesta, dicen las francesas. Y es una nueva representante de la selección francesa quien agita el árbol una vez más. Mira atrás, ve que ha abierto hueco. Sigue, continúa. No hay compañera que se le meta rueda. Metros finales para ya coronar Saint-Trocat. Y a partir de ahí, una muy buena bajada. Repasamos aquí el roster de las francesas con Mélanie Dupin, Célia Géry, Nina Lavenu, Amandine Muller, Maiva Plagnol y Leanne Tavou. Vaya cómo se está mostrando, Ikusgarri, nola lan egiten ari diren. Eta Acebo, Norvegiako txapelduna ere oso atenta dabil gaur, erne Norvegiako selekzioko ordezkariekin. Acebo, Norvegiako txapelduna, atzo ere aurraldean bere burua eta bereziki maillot hori ere erakutsi zuen Norvegiako txapeldunaren, errepideko txapeldunaren maillota, eta gaur ere aurrean ibiltzeko gogoz ageri da. Norvegiako ordezkariak ere hortxe dituzue. Zerrenda dut Acebo, Skilde, Solhaug, Stockeland, Dolben, equipazo. Y para equipazo, sobre todo combativo, el francés, que no ceja. Son las líderes actuales de la Nations Cup. Son las que están agitando el árbol. ¡Oh! Dos que se han enganchado. Lástima, una de las protagonistas hoy de la primera escapada entre ellas era Luca Viestre y junto a ella también Addison Frank del Cycling Team IFDPC, que se han enganchado y han tenido que echar pie a carretera, asfalto. Lástima que ahora puedan perder esos preciosos segundos, el punch con respecto al pelotón. Orain egurrean eta hemen Frantziako selekzioaren ordezkaritzan beste behin eta berriz ere egurrean ari direlako, ez dauka beste hitzik. Maiva Plagnol. Bueno, pues ya tenemos a todas y cada una de las componentes, excepto Célia Géry, atacando en la selección francesa. Ya lo han hecho Mélanie Dupin, ya lo ha hecho Nina Lavenu, ya lo ha hecho Leanne Tavou. Ahora es Maiva Plagnol la que se tira en tromba hacia el coronar, hacia la cima de Saint-Trocat. Y la dorsal número 2, Célia Géry, es la que se está resguardando mientras tanto en cabeza de pelotón. Célia Géry, la gran animadora también de ayer, con un fortísimo ataque que tan solo pudo responder Kat Ferguson. A la postre luego vencedora de etapa y líder. Frantziako selekzioa Amandine Muller horratzealdean ikusten ari gara sufritzen, baina bestelakoan aurrean dabiltza, denak banan-banakoan. Ezkerradetik Estatu Batuetako txapelduna ere aurrean ikusten ari gara. Alisa Sarkison. Eta horrela banan-banakoan ikusten duzu Jakerri kolpeka. Honek pikatu egiten du. Ja, Areitiotik gorakoan Saint-Trocatzera igotzea ez baita. Gustukoan ibiltzekoa. Eta horretan ari dira orain Saint-Trocatzera bidea egiten. Pelotoi atzea aldean nahikoa lan erritmoari eusten eta ari da puzkanaka galbaea ere berea eragiten alegia. Pelotoia murrizten ari da pixkanaka, baina oraindik ere mardula da, Oso mardula eta 17 kilometro baino ez. Bigarren etapa eta honen bestean aurtengo Bizkai koloreak amaitzeko. Karta guztiak artean ezkutatuta nik uste. Favorito nagusiak, Célia Géry, Kat Ferguson, Megan Arens. Hortxe Saint-Trocat. Pasa berri du. Ondo gainera. Amandine. Maiva Plagnolek. Maiva Plagnol. First at the climb of Saint-Trocat. And the punch. This is still just has still many riders. So with just 16 kilometers to go, everything is still to play, to be done. Teknikarako txi behar du hor, Maiva Plagnolek bere tartetxo horri eusteko. 12 bat segundo baditu. Pelotoi buruarekiko eta horri eusten saiatuko da orain jaitxiera honetan, esan da bezala. Sallovente auzora, berrizko auzoa da Sallovente. Arari da jaisten lasterketa buruan den txirrindulari hause.
Maeva Plañol. Gero handik, esailo bentetik. Oka auzora ingo dute. Eta Oka auzoan bada bereizgarri bat. Han badutela porlanbidea, tartetxo batean. Ez da luze izango, porlanbide hori. Baina, erne. Errepide horrekin ere. Si bien ayer contábamos con un tramo de pavés que pasaron 3 veces dentro del circuito principal de la primera etapa, hoy señalaba que tienen también una zona de cemento que es la que antecederá el comienzo de la subida a Cengotita. Y está al llegar. En apenas 2 kilómetros ya pasarán por ese tramo de cemento. No sabemos hasta qué punto también puede ser también un detalle técnico muy a tener en cuenta. No cabe duda y no vamos a descubrir ningún secreto que habrá que posicionarse bien en esta bajada. Pues harto difícil porque vemos como el pelotón está muy enfilado. Ritmo vertiginoso en esta bajada de Sant Trocats. Banakoan jarrita, luze hartuta pelotoi horrek gero rekuperatzen latigoa izango du. Behin bere izten direnean, atzera bezere aurre aldean sartzen nahiko lan izango da, ze ikusten da aurre aldean dagoeneko ere ja. Egurrean daudela, Duranga aldean zoragarri gertatzen ari den gaur domekan jardunaldi honetan. Bizkaiko loreak 2024ko bigarren etapa da. Goiurien ere, aizue, jendea gustora, Ikuspegi itzela, aparta, eta gaur, almuertzurako ere, tenore polita askoa. Liderra, Kat Ferguson, lasterketa buruan jarrita Jaun Andreok. Eta haren atzetik, Paula Ortiz. Muy atenta hoy, Paula. Iruñarra ere hortxe sartu zaio. Gurpil-gurpilean Paula Ortizi. Burtzoni taldekoak ere adi aurrean lan sartuko dira italiarrak. Burtzoni. Norbegiako selekzio ere bai. Azebo da hortartean dagoena. Eta Kat Ferguson adi ikusten duzen maillot zuri horrekin, kasko gorria. Trentza hile hori, luxe hori, eta bazpadakoan esan duguna. Oso ondo kokatuta egon beharra dago hemen, Zengotitara igotzen asterako. Eta Zengotitara dita batean, ja igotzen asteko dauden honetan. Aurki bereiziko dugu porlanbide hori. Kontrola ezarrita. Eta lasterketa buruko posizio kokagune horietan ikusten arien izena, bai, hortxe dago. Justu gainera, Kat Fergusonen gurpilean jarrita, maillot berdea bereizgarri, mendiko zelkapeneko lideraren maillota, naiz eta bera bigarrena izan, Kat Ferguson delako liderra, hark du soinean, Zeliegik, maillot hori, ambas, Kat Ferguson y Zeliegi, en ese lateral derecho, posiciones cabeceras del pelotón, controlándose, y con Paula Ortiz también a rueda de Zeliegi. Bravo, Paula. Baita ere, Azebo. Txapeldu nazionala. ¡Qué ambiente hay! En el lateral derecho del pelotón. Lateral izquierdo, por lo tanto, también para el maillot blanco, detalles rojos de hojas de roble para la líder de la clasificación de las más jóvenes, de las juniors de primer año. Es Megan Arens, quien también está muy atenta en esas posiciones cabeceras del pelotón. Oh, ze ona baita ere hor, Ayala Serrano ikustea. Zuk limusin taldeko ordezkaria. Bai horixe, burura etorri eta esan, bai, gu ere hemen gaude, goratu. Ayala Serrano eta, pivote horiek ze arrisko izan duten, orain hori nola salbatu. Beno, fregau, en la que se ha metido ahí algunas corredoras. Horixe, orain zaindu beharko dute eta pelotearen baimenarekin itzultzeko modua duten, ataskatuta geratu gabe. Ze ongi euskal txirrindulariak. Paula Ortiz batetik hor dabil, Naparra, Iruñalaba. Eta hor bien bitartean baita ere, Irati Aranguren bat ikusten ari nintzen, Andoaingo, berdin baita ere Ayala Serrano uste dut zela, edo bestela Maier Rolano izango zen. Zuk limusinen izenean baita ere, buru aldera etorrita eta esan ez, gu ere hemen gaude, eta etxean ari garen ez, arrotuta zer demontre. Bueno, apusenaka, orain, beste egoera bat, Zengotita, bigarren mailakoa, gogoratu, gainean bonus segunduak daude jokoan, ¿sí? Lo habéis escuchado bien. Coronando Zengotita también hay 3, 2 y 1 segundo de premio para las 3 primeras. Y eso es la clasificación general, tal y como está, vale oro. Recordamos que
Hay 5 segundos entre la primera y la segunda, entre Kat Ferguson y Seliagegi. Es la meta donde estamos esperando. Ea metan gauden horiek, altxa guztiak eskuak, pantailan gaude, venga esas manos arriba, altza porro! Streaming horretan, gozatzen ari gara eta goiuriako begiratokian. Orantxe, streamingeko irudi hauetan ikusten ari garenean, pelotoiko irudiak 13 kilometro baino ez, zengotetan gora jarreta ia lasterketa. Aleka, batzuk eta besteak atzan geratzen. Sufritzen ari dena, besteak beste hor ikusten ari zarete atzean. Amerikar estatu batuetako txapelduna dena, Alisa Sarkisov. Aurre alderago, oraindik ere mardula, 50 bat neskiko zautako pelotoia. Errepidea puxkanaka estutzen. Zuaitzosto horiek ez daukat ezetan gaur eragozpenik eragin barrik. Guztia balego beste kontuat izango zen, zateken, baina ez da ala gertatzen ari gaurko honetan. Puxkanaka, zengotitako metro horiek jaten ari dira, zengotitako gailurretik. 12 kilometro baino ezkigu faltako lasterketa eta etapa amaitzeko. Oraingoz ez dago beste erasorik. Kontrolean Megan Arens. Dolcini. Aurre jarrita daude. Arroxez jantzitakoak erditik dira Dolcinikoak. Paulo Ortiz atzean oso atenta dago. Taldekiderik gabe, bakekoa. Baina Espainiako txapeldun errepidean oso erne. Etaren aldamenean Irati. Aranguren. Aze irudia daukagun hor. Paulo Ortiz eta Irati Aranguren. Top 10 horretan. Buru-buruan direla biak ala biak. Bizkaiko loreak nazioarteko mailako proba honetan. Paulo Ortizen gurpilera etorrita da orain Seliagegi ezkerraldetik. Guk beizan daukagun ezkerraldetik noski, pelotiaren eskuinaldetik etorrita gora. Frantziako selekzioa ere aurrean da Kat Ferguson eta ura nola dabilen ikusita. Kat Ferguson, haren gurpilean Paulo Ortiz, Paulo Ortizen gurpilean Seliagegi orain paren jarri zaio. Seliagegi que toma la rueda en este pavimento que ya es cemento en los últimos metros de Zengotita de la líder de Kat Ferguson, Seliagegi y Kat Ferguson. Verde y blanco para ellas. En cabeza de carrera también Megan Arens, la tercera en la clasificación general, mejor joven. Distinguida en ese maillot blanco con detalles rojos, que son hojas de roble rojas. Por lanbidean. Itxura du honek ere ez diela eragingo. Rio Miera, aginte makila hartu eta esaten. Aurrera goaz eta Rio Miera ordezkaria ere oso erritmo politxa ezarrita por lanbide horretan gora. Kat Ferguson que aguanta ese ritmo del Rio Miera. Bien. Se está mostrando también el equipo cántabro. Espectacular. La jornada de ayer también se dejaban ver. El Rio Miera con el roster de 6 hoy al completo. Que también va completando una muy buena carrera. Un equipo de los clásicos aquí en la Bizkaiko Loreak. Desde sus primeros compases de sus primeras ediciones. Rio Miera con Leida Hierro, con Irene Moreno, entre ellas. Marcando el ritmo del pelotón principal, en donde la gente ya va sufriendo, Lo mismo también para la campeona nacional belga. ¡Ay, que sufre, que trata de aguantar, pero no puede! Sauke de Puiser. Eta hortxe dago Frantziako selekzia berriz ere. Egurrera. Hoy no hay ningún rato para el respiro. La selección francesa quiere seguir agitando la carrera y vaya como le están haciendo. Bravo por ellas. Lo combativas que se están mostrando. A la espera de quizá ese ataque bueno, entre comillas, siempre bueno, de Seliagegi. Preparando camino. Las corredoras francesas, es Amandine Muller. Fijaos, la que antes parecía que se quedaba, estaba más bien cobijándose para luego atacar. Amandine Muller. Gora doa. Zengotitan. Azken metroak egingo ditu eta Amandine Muller izan liteke aurretik pasa litekena. Atzean geratzen ari diren txirrunariak begi biztan bien bitartean. Amandine Muller aurrean daukagu. Zengotitan azken metroak eta ja gailurretik jaitxiera gogoratu oso bihurria dela, Handik bera egingo dute, saio bentera. Amandine Muller, begi puntuan, orain pantailan ikusminan daukazuen, helmuga zoragarri hause, goiurian, ikuspegi berria erretegiaren parean daukagun, helmuga zoragarria, onaino iritsiko dira Iurretatik, gora 2 kilometro terdi eginez, egurrean etorriko dira seguruenik lasterkariak. Orain,
zengotitan gora. Estaldura ere gustukoan dagoeneko gunea da, alda eta ere aldugun neurrian ari gatzaizkizue irudi hauek eskaintzen lujo bada, gauzak diren bezala, non gabiltzan aintzat hartu eta irudi hauek ikusi alizatea eta gozatu alizatea. Amandi Müller, lasterketa buru dela, atzean favorito nagusiak elkarren zaintzan dabilzkigunean. Aupa hor neskak, eutxi gogor! Eta bai. Nola ari den Amandi Müller bide egiten. Txalkapen nagusian, minutu eta 28 segunduko atzerapena duen enetik, ez da arriskutsua den lasterkaria. Nina Labenu izan zitekeen. Nina Labenu, Frantziako selekzioko ordezkaria ere ondo salkatuta dagoelako, selkapen nagusian, eta honen bestean aintzat hartu beharrekoa da. Nina Labenu laugarrena da selkapen nagusian. Seliaseki eta Kat Ferguson hor dauzkagu. Biak ala biak, erasora jo dute Kat Ferguson. Pasa al ataque, Seliaseki. Se le pega la rueda, Kat Ferguson eta Seliaseki, bi favorito nagusiak aurrera egin dute. Megan Arens, atzetik erreakzionatzen, gurpilera sartuko zaie, bai horixe. Oraingoz behintzat, hartu dute Müllerren gurpila, Kat Ferguson, que se lanza ahora en el descenso. Kat Ferguson liderra buruan, Seliaseki arekin, Paula Ortiz ere oso atenta ikusten dugu, bikain. Lasterketa buruan eta berriz ere hauekin bat egiteko gogoz. Hor bihurgune zabala, Kat Fergusoneko oso zabala hartu behar izan duena. Eta begiratu egiten du, pelotoia ez da eten, baina detalle batzuk ikusi ditugu. Kat Fergusonek nola kolpetxo hori, egin altxo hori egin duen, Seliaseki gurpilan jarri zaio, eta honen bestean kontrolan sartu da. Megan Arens, Kat Fergusonekin hitz egiten, hay estrategias, hay Megan Arens y Kat Ferguson que hablan entre ellas, mientras tanto, ¡pum! Una Dolcini que se lanza. Izan liteke Camila Betzon, ikusiko dugu ura ote den. Atzean bien bitartean sufrituta, jaitxira salbatu dutenak eta bat egin nahian dabiltzenak lasterketa buruarekin. Oraintxe banakako buruz buruko lerroan jarrita lasterketa. Kat Ferguson, kontrolana berari da ezartzen. Dolcini ordezkari horren gurpila hartu nahi du. Eta horretan finari da oraintxe bertan. Dolcinik mugitu du berriz orain izan da bezala. Arbola. Ikustuko gaude, haien ordezkaritzan zein ote den. Lasterketa buruan jarri dena. Ja artean oraindik ere 50 bat kidez osatutakoa, txindulaiz osatutakoa. Eta lagunok 10 kilometro baino ez, ja bederatzi laizter helmugarako. Kilometroak urratzen ari gara. Eta lasterketa oso bero dago, ikusi dugu gainera nola ja orain bai erakutsi duten beren indarra. Kat Ferguson eta Seliasegik, baita Megan Arensek. Eta haiek bezala, beste hainbatek, Zen maila ematen ari dena urtengo Bizkaiko loreak 2024 hauxe. Zen maila nazioarteko honenak hemen dabiltza leian. Eta leia horretan euskaldunak ere badabizkigu, buru-buruan. Lehen kontatu eta kantatu izkizuegu. Paula Ortiz, Irati Aranguren, aurrean dabilzkigula. Hortxe Paula bera. Apanaparra, eutxigoiari. Espainiako selekzioko txapeldunaren, Espainiako errepide txapeldunaren mailota jantzita duela. Paula Ortiz aurrera, bakeko txirrindularia. Ikusgarri dagoenean lasterketa. Paula Ortiz aurten nola dabilen, kateri gabe, esan genezake. Paula Ortiz nola dabilkigun. Oso lan honak eginda dabil, bestak beste Espainiako kopako hainbate proba eta irabazita. Eta honen bestean, bada protagonista nagusietako bat gertatzen ari da, denboraldi honetan. Borseleko nazioen kopetako lasterketan ere, 5. izan zen Paula Ortiz. Beraz, nazio artean lehiatzen ere, ja puntometroa probezuta erabilita daukan karrerista da, Iruñalaba. Paula, Espainiako Noja, Estella, Vanilla eta Suekako kopako probetan irabazle. Lekeition ere irabazizuen, Euskadiko kopa, izue. Eta honen bestean, bada, Paulak zer egiten duen. Horrengo zeintzat, oso fina geritzeko hor buruan agertzen. Paula Ortiz. Tako, dena batera esan da, Aitari bezala Mari ere berea zor. Oraina.
Aurrean Kamila Azebo, Norvegiako txapeldunari da bidea erakusten Megan Arensekin batera. Eta berez ere Aje Insuran Sudal taldekoak aurrera etorri zaizkigunean. 7 kilometro helmugarako. Zengotita gainditu dute. Geredea gauzora jaitsi eta orain Matienera datoz. Matienetik Jurreta eta Jurretan jaztago beste sekreturik. Handik gora, Goiuriera 2 kilometro terdi. Itxura duan erabaki litzekeela, baina eta orain norbaitek baretasun lasetasun hau hautsi eta ies egiteri lortuko balu. Kontrolari ies egin, pelotoiari ies egin. Erne beraz kilometro hauei. Itxura artean maldan bera datozen honetan lasai etorri litezkelako, baina hor iesen ere gertalitzekelako. Horrongi, pelotoiari nola abisatzen dieten erdian dabiltzanek badatorrelako pivoten gune horixe eta hori ondo saiestu dute. Eta lasterketan pelotoia berez ere bat eginda jaitxiera bete-betean gabiltzanean Goiuritinik Zengotitatik Gerediega auzora eta Goiuria ja bide horrian letra larriz markatuta daukatela. Hor dago tensioa. Hor ze ondo irati alde batetik baita ere pelotiaren burura ere arrimatzen Andoaingo Txirrinori eskolako usurbildarra. Bikain Agein Zuran Sudal taldea bere blokea mantenduaz nola ari diren egiten lana. Frantziako selekzioa erasoka, hauek kontrolana ezarriaz. Batzuen eta besteen taktika desberdinak, baina zein baino zein ikusgarriagoa. Begira, batzuek ere aukera probestu dute, tartean Portugalgo Raquel Díaz txapelduna ere pelotoian sartzen ari da. Tenerife Bike Point Lazy the Bicycle taldeko ordezkaria da Portugalgo txapelduna Raquel Díaz. Portugalgo txapelduna, beren baita ere Estatu Batuetako txapelduna, Kanadako txapelduna, Belgikako txapelduna, Irlandako txapelduna, Txekiako txapelduna, Norvegiako txapelduna, Herberetako txapelduna, Frantziako txapelduna, Britainia Handikoa, Espainiakoa, zenbat txapeldun nazional dauden talde pelotoi honetan. Bueno, Matienera gatoz. Eta dena oraindik ere hemen zabal-zabalik, aukera guztiak zabal-zabalik, todas las opciones abiertas. Aje Insuran Sudal, marcando el paso. Una Megan Arens que siempre se está mostrando en primeras posiciones del pelotón. Con una líder, Kat Ferguson, que ahora ya se resguarda, pero siempre ahí atenta en el top 10. Lo mismo para Celia Yegi. Eta begira, burura datorrena, gaurko eta bi egun hauetako beste protagonistako bat. Puk Langenbarg, laranja kolorez, tarteko helmugen liderra eta irabazle izango dena. Herberetako txapelduna dena. Orain Megan da, Arens, lasterketa buruan jarrita dagoena. Sailkapen nagusiko hirugarrena da, neska hau, gazterik onena. Maillot zuriarekin eta aritz osto gorriekin jantzita dagoen elastiko horretan. San Blas ere atzean utzi. Jurretara bare dator lasterketa. Ekaitza datorrenaren jakitun. Dena beraz aukera guztiak zabalik. Goiuriako begiratokian, zaleok hasi gaitezkeia leku hartzen. Lasterketa bertan ja usaitzen delako, badatorrelako, sumatzen da. Jurretara arrimatzen ari den lasterketa, Laister jarriko zegula gora begira. 4 kilometro baino ez helmugarako goratu azken 2 kilometro terdiak dira. Gora, piko jarriko direnak. Eta horrez dago ja, ezkutuan ibiltzerik. Hor denek jobarko dute egurrean. Eta horrengoz ez dagoena da talde bat, hor aginte makila hartu eta erritmoa ezarriko duena. Alemaniako selekzioko ordezkariak ezker aldetik datoz. Eskuin aldetik Norvegiako txapelduna, erdian bien bitartean Megan Arens gazten liderra. Eta babesian sartuta Kat Ferguson, hor kasko gorrizta granate horrekin ikusten ari zarete. Maillot zuria eta kulote iluna detalle berdeekin. Kat Ferguson liderra. Haren gurpilean itxatxita dagoena, maillot berde argiarekin. Celia Yegi, zalkapenez nagusiko bigarrena. Aurrean denak oso adi,
baina ez dago erasorik. Azken eraino utziko dute dena. Lartu egingo da Goiuriako igoera. Espektakulu guztia gordeta honen bestean postrerako. Azken buru honetan, Iurretan lasterketa, biribilgunean eskuin, eta pinoiak sartzeko unea. This is the main bunch. Just 3 kilometers to go. Just half a kilometer on flat, and then the road will come up. It's the last climb. It's a hard climb, and everything will be decided there. We can appreciate Megan Arens. She's been very active during the stage. She's on the front. There we have Ajay Sudal, working hard, and also with the Swinkel, leader of the sprint rushes, Puk Langenberg, taking the wheel of the Ajay Sudal. And Megan Arens is also joining them. Take care of this girl, the best young rider of the race, Megan Arens, playing hard from the very beginning. Still a few meters to take a roundabout on right, and then the road will start going uphill. The last 2.5 keys are gonna be tough for them. There she is, there they come. Ahí las tenemos. Giro en la rotonda derechas, comienzan allá a afrontar las primeras rampas de Goiuria. 2 kilometro baino ez, Goiurian gora, orain txabituko zaizkigu, han goian, zerua, han goian, begira tokia, ikuspegi berria, eta ara begira, lanean jarri barra dago, puskanaka, pikatzen hasiko den bidea da, errepidea da, aldapan gora, Megan Arens, kontrola ezarrita, lasterketa buruan jarrita dago. Hor ezkerraldetik pivotetan sartu direnek, orain arazoak izango dituzte, pelotoi barruan sartu alizateko. Tartean, Italeko Purtzoni taldeko kide bat da. Oraindik ere pelotoia zabal, 2 kilometro baino ez. Inorrez da oraindik ere ausartzen erasora jotzera. Azkeneraino utziko ote dute. Oraindik ere aldapan gorako sprint handi bat ikusteko ote gaude. Ez zait iruditzen. Une batetik bestera, ez da asko falta eta gerta liteke edozein eraso. Megan Arens oraingoz behintzat bizitzen ari da. Rio Miera, bai hori Irene Moreno aurrera eginda. Nola erasotzen hasi den eta hortxe, erantzuten Megan Arens bera. Lehen eraso kolpeak, ja, pikotzen hasi orduko errepidea. Oso ondo, bikan berdin baita ere, Irati Aranguren hor erantzunez. Aurrealdean egon nahi du. Atzean berdin baita ere, Valverde taldeko ordezkari bat, berdin baita ere. Beste ordezkari bat sartzen ari dena, San Justoko izan daiteke. Joane Gorostiza. Puskanaka Megan Arensek ezarri duen erritmo horri eutsi nahian denak, eta ageri ez direnak, atzerago, ja, horrogeiz atzera geratzen ari denak, Seliagegi eta Kat Ferguson dira. Zalgapen nagusiko, bi indartsuenak, oraingoz gordeta, dena gordeta dute. Kilometro terdi baino ez, azken metroetan sartuta, eta oraindik ere pelotoia ikusten duzu ez dela era bat hautsi. Megan Arens, lasterketa buruan jarrita dago, haren gurpilera batu nahian ikusten duzu ez, Zugli Musineko ordezkari bat ere bai. Okeraz balemanago hori ja, izan daiteke, Maier Rolano, aurrealdean ageri dena, arekin batera Euskaldunak esan da bezala, Irati Aranguren bera ere hor aurrean oso ondo. Andoaingo Txirrondari eskolaren ordezkaritzan. Kat Ferguson, bazpadan ondo kokatuta, Alemaniako selekzioko ordezkari baten gurpilera. Zabal-zabalean ikusten aritzarete ja plano zabal honetatik zoragarri, pelotoia bat eginda nola datorren. Kilometro bat baino ez dute faltako Laister, eta ez dago erasorik. No hay quien trate de romper las hostilidades. Si bien Megan Arens está ejerciendo ahí de capo, de controladora en cabeza de pelotón, es la tercera en la general, a 17 segundos de la líder Kat Ferguson. Todas las demás, y son más de 40 ciclistas, componen ese pelotón principal. Esperemos que todavía no llegue este pelotón principal al sprint en Goiuria, porque esto pica para arriba, vaya si pica, ya veréis. La campeona noruega también, que afronta esos kilómetros finales, esa Championship Rush final. Camila Asebo en cabeza de pelotón. Pentsa, tarteko helmugetako lidera ere, Puk Langenberg, buruan ageri zaigunean. Batzuk eta besteak kontrola dute. Hau dena Kat Fergusonen alde dago. Ze Kat Fergusonek gaur segunduak ere metatu pilatu ditu, eta honen bestan jakin badaki,
denbora, sailkapen nagusian alde duela. Atención también a los bonos, a los segundos en meta. 10, 6 y 4 segundos a las 3 primeras. Y todo está en liza, todo en juego. Hay tan solo 5 segundos entre las 2 primeras. Kat Ferguson y Celia Jegui. Pero hay todas estas otras. Veremos todavía de lo que son capaces. Las que más cerca están son Megan Arens a 17 segundos la clasificación general y a 36 segundos Nina Lavenu y Camila Acebo. Acebo precisamente es una de las que se está mostrando ahí en posiciones delanteras. Azken kilometroan sartu gara jaun Andre. Pum pum, pum pum. Orain txelasterketa bizi jartzeko Burtzoni. Baitere italiarrak aurrera, Dolcini ere bai. Megan Arens da erasora datorrena. Atzetik Kat Ferguson, Celia Jegui, Paula Ostiz. Ari dira erantzuten eta ondo gainera. Berdin baita Irati Aranguren. Ze ondo euskaldunak. Lasterketan pentsa orentxe 5 eta 6 postutan dira. Paula Ostiz eta Irati Aranguren biak ala biak. Aurrean Megan Arens. Megan Arensen gurpilean Dolcini bat sartuta dago. Haren gurpilean Kat Ferguson liderra. Kat Fergusonen gurpilera Celia Jegui. Frantziako txapeldun nazionala dena. Haren gurpilera Espainiako txapeldunaren mailote hori eta gorriarekin Paula Ostiz. Iruñerra. Haren gurpilera Irati Aranguren usurbilderra. Ze ondo gaur euskaldunak bai Paula eta baita Irati ere. Egurrean Megan Arens. Sasoian dago. Atzo ere erakutsi zuen gora begira. Oso aintzat hartzeko karrerista dela eta gaur ere oso sofinari da. Azken kilometro erdia baino ez. Eta oraindik ere zergaitik ez dugu esango Paula Ostiz eta Irati Aranguren garaipinaren jokoan sarlitzezkela Bizkaiko loreak etapa honetan. Kat Ferguson, Celia Jegui kontrola dago, bien artean elkar zaintzan dabiltza. Azken metroetan sartuta eta ja Goiuriako begiratokira. Hasi berri begiratoki erretegi honetara. Megan Arens erakusten ari da bidea. Ez dago ala ere eraso trinkorik, bai ordea atzean geratzen ari diren horiek ezin erritmoari eutxita dabiltza. Bizi eta dena eman da Megan Arens. Apustu egin du sailkapen nagusiko 3. Bidena bar, gazteen sailkapeneko liderra denak. Megan Arens lasterketa buruan, Paula Ostiz que asoma. Parece que incluso Paula Ostiz se está aguantando para todavía no atacar, para aguantar a esos metros finales en donde pueda aprovechar su potencia. Dolcini ere hor aurrera egin nahian. Txuriz, líder nagusia, Kat Ferguson. Celia Jegui haren gurpilera sartzen ari da. Paula Ostiz que marca ahí el tempo de Kat Ferguson. Metiéndosele a rueda. Bikain ari da Paula Ostiz. Hace lasterketa, hace etapa bukaera bizituko dugun Kat Ferguson. Azken metrotan sartuta gara. Kat Ferguson, Paula Ostiz, Celia Jegui. Atzetik Megan Arens, orantxe bai, ematen ari da, sufritzen ari dela, azken metrotan sartu gara, esprina! Eta esprina horretan bete-betean Kat Ferguson, betik eutxi, Euslekoari, Celia Jegui, bigarren, Paula Ostiz, 2. izango da, azken metroak, bai! Amaitu da eta irabazitu honen bestean, lider Kat Fergusonek, Bizkaiko loreak irabazle nagusi izateko. Bigarren Celia Jegui, 3. Paula Ostiz, orain banan-banakoan helmugaratzen, hortxe ikusten ari gara. Aiala Serrano ere nola helmugaratu den. Eta banan-banakoan txirrunari guztiak. Hor notizia eta albistea beraz. Kat Ferguson. Pitik bi etapa garaipen. Eta honen bestean, Bizkaiko loreak honetako erregina. Ikusgarria izan da. Azken metroetaraino nola pelotoia bat eginda etorri den eta nola orduan erabaki duen Kat Fergusonek. Euslekoari bebetik heldu eta azken erasotxo hori jotzea esprinean garaile izateko. Celia Jegui saiatu arren ez da gai izanaren gurpilan egoteko, baina bikain amaitu du bigarren postu horretan indartxo gertuta. Eta gaur zoragarri aritu dena Paula Ostiz da. Iruñakoak, Espainiako txapeldunak, 3. amaitu du etapan. Auki errepasatu izango ditugu emaitza horiek guztiak, baina ja aurrera genezake txapeldun nagusia. Eta hemen errepikapenan ikusiko dugu Kat Ferguson dela. Overall winner of the Bizkaiko loreak 2024. There she is, sprinting for the stage. And Bizkaiko loreak overall win. Kat Ferguson, brilliant job for her. There it is the replay where Kat Ferguson celebrates her victory. 2 stages and the overall of the Bizkaiko loreak for her.
Brilliant job. Bravo por Celia Llegui. Y genial, muy buen trabajo. También para Paula Ostiz, tercera. Megan Arens, fourth. And then the Dolcini girls. And the local too, Irati Aranguren. Top 10 barruan sartuaz, bikain. Bi euskaldun. Bi euskal herritar, Paula Ostiz eta Irati Aranguren, nazioarte mailako tope-topean, zorionak neskak. Bueno, streaming emankizun honetako lokuziak orain alde batera utziko ditugu, eta bereziki zeu irudi hauekin gozatzen jarraitzeko gonbita luzatuko dizuegu, eta aurki podium ekitaldiari ere, zeremoniari ekingo diegu. Intento dar planos random desde aquí. Ja, die van mij ook gelijk met gisteren. De eerste keer voelde ik het al. Ik voel me vooral die laatste keer echt. Wat heb je? Nee, nog met zo'n eentje. Ja, mooi. Hier zat echt goed gedaan. Die tempo dus. Oh my god.
ekitaldia une batetik bestera azteko moduan izango gara, beraz animo, bakigu eguraldia traketxean jarri zaigula, baina artean eta podiumerako Dolcini taldea bardugu. We need the team Dolcini as the team overall classifications winner. Dolcini members on the podium ceremony. So, Team Dolcini member, can you join us on the podium? Dolcini? Grazie. No?
this 4th edition of Bizkaiko Loreak at the 9th edition of the National Cup. All the warmest and now, freshest welcome to all of you. Ongi etorri. Eskerrik asko eta barkatu dena batean, Podium zeremonia artean hasi gabe gaudenok, eta ja prest gaude, eta bereziki hemen horretarako zaiz zaudeten hori eskerrak bertan egoteagatik. Banakoan protagonista nagusiak hemen hartzera gatoz, eta hor hasiko gara etapa garailearekin. Bienvenidas y bienvenidos, comenzamos con la ceremonia de premios recibiendo a la ganadora de etapa a la postre, la que se ha dado muchos de los premios en el escenario. Vaya como se ha sacado la espina del año pasado, de la edición 2023. Por lo tanto, recibimos en el podio a la vencedora de etapa. She's the stage winner. Let's call to Kat Ferguson, representing the Shipton Abdex team. Oskar Koka, Iurretako alkateak emango dio Garaikurra eta Ziortza Duñabeitiak Lore Sorta. Kat Ferguson. Thank you. Eskerrik asko. Jarraituko dugu liderra zorionduz. Orain lidertzan, podiuma geroago. Ahora porque es la líder y a posteriori y al final de la ceremonia de podium la recibiremos como gran vencedora en el podium principal, pero ahora recibimos a la líder. Let's salute now again to the main leader once more, Kat Ferguson, taking it all. Not yet. This is my white jersey. White jersey of the leader for her, Oskar Koka, the mayor of Iurreta, and Ziortza Duñabeitia, the representation of the Town Council of Iurreta are giving the prize, the main prize, main trophy to Kat Ferguson. Eskerrik asko, thank you. Zorionak. Elorrioko udalak babestutako maillot berdea segidan. Mendiko salkapen nagusia. La clasificación general de la montaña. Com leader to Kat Ferguson. Julen Elazkanok, Elorrioko alkatesak, Lore Sorta eta Kat Fergusoni Garaikurra. Kat Ferguson, com winner. Zorionak beste ben, Kat Ferguson. Tarteko helmugenez alkapena, Abadinoko udalak babesten duen alkapena da. Sprint Rushes, metas volantes. Recibimos a la vencedora en nombre del equipo Schindel Puk Langenbar. Edurne Maguregik eta Naiara Bilbasolak emango dute Garaikurra laranja koloredun maillot hori soñan duen txirrindulariare, Puk Langenbar! Congratulations, zorionak, Puk. Hasi berria, segitan hartu behar dugu. Best Young Rider of the Race. Mejor joven, mejor junior de primer año. Maillot blanco con hojas de roble rojas. Que patrocina la Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, Carlos Sergi izango da sari banatuko duena. Sarituna, Restore Cycling Team taldearen izenean, Megan Arens. Leixu Jarrizabalaga, kultura
Kirola eta Euskara foru diputatua da. Sari hori Lore Sorta eta garaikurra eskaintzen diona gazterik honenari. Megan Arens. Zorionak Megan Arens, bravo. Eskerrik asko lehizuri. Euskaldunik onena, Best Local Basque Rider, mejor ciclista euskaldun. Maillota roxa da, horri eskaintzen dieguna ikuspegi berria gaur eta hemen, sari berezia dena ezpairik gabe. Usurbildarra da, Antoengo Txirnari Eskolaren izenean lasterka, Irati Aranguren Karballeda. Angel Ibarluzeak ikuspegi berriaren izenean, bakargio pelutxau sesaria, Euskaldun ikonenari, Irati Aranguren Karballeda. Zorionak Irati. Bizkaiko Loreak 2024ko talde onena hartu behar dugu. Smurfit saria da, hain zuzen ere. Mejor equipo de la Bizkaiko Loreak 2024. Best team of the race. Let's call to all of them. The Dolcini girls. Come on, girls. On the stage. Dolcini. Kasotan talakoltzaren izenean, Agustín Ruizek emango die garaikurra. Han salido apuradas, porque salían medio repeinadas. Ahí las tenemos. Las chicas Dolcini, best team of the race. Bravo Dolcini, grazie, congratulations. Eta gatozen orain ja, podium nagusia ospatzera. Celebramos ya el podium principal de la Bizkaiko Loreak en esta su cuarta edición, edición 2024. So let's celebrate the main podium of the race, starting with the third classified, hirugarren sariduna. Hirugarren saria, emateko eta prest gaudea, hartzeko bea, berriz ere hementxe dugulako. Geurekin, jaun Andreok, txalo handi bat ezertuko dugu. Megan Arens, for third. Megan Arens. Sari hori, nola baratuko diagon. Angel Ibarluzeak ikuspegi berria sariaren itzenean hirugarrenari egin dion aitortza da. Bigarren salkatua Bizkaiko Foru Aldundiak emango duen saria da eta honen bestean bigarrenari ere berea eskini nahi diogo. Bigarren postuan Frantziako txapelduna da, munduko ziklokrose txapelduna aldi berean, Celia Jedi! Carlos Sergio, Bizkaiko Foru Aldundiko kirol zuzendaria da orain sari hori banatzen ari dena. Carlos Sergio, zuzendari nagusia, Bizkaiko Foru Aldundian sari hori ematen Celia Jegirentzat. Eskerrik asko. Eta orain bai, podiumaren gonenera ekarri behar dugu, protagonista nagusi gertatu zaigun hause. Datorrela beste behin, Kat Ferguson! Overall main winner of the Bizkaiko Lorea! Zorionak Kat Ferguson, saria banatzeko geurekin Jurretako udalaren ordezkaritzan. Oskar Koka, garaikurra ematen. Eta noski, txapeldunari berea, ezta? Esango dugu. This is the main traditional champion's hat. La chapela que conmemora la Chapeldun. Yeah, you got it. Kat Ferguson has the chapela.
Bizkaiko loreak 2024 main podium. Kat Ferguson, Celia Jerry, and Megan Arens. Eta azken argazki nagusi honekin bukatuko ditugu gure ospakizunak non agintari guztiak eta haiekin batera eta txirrindulari guztiak ere nahastuaraziko ditugu norra aurrean. Hortxe dazkagu banakoan denak. Buruan, Kat Ferguson, Celia Jerry, Megan Arens, haiekin batera baita ere Puk Langenberg, tarteko helmugen irabazle bezala, Irati Karbaie da. Irati Aranguren Karbaie da. Euskaldun ikonena bezala, eta Dolcini talde irabazlea. Bizkaiko loreak 2024. Eutxi tinko arrazkenen arrazki horri, bai horixe. Eta hemen goiuriara arrimatu zaretena eta berezik orain azken txampa ontara arte eutxi diezun guztioi eskerrik asko guztiei. Datorren ediziora arte jarraitu neskauen guztien arrastoa jarraitu nesken emakumezkoen txirrindularitza.